Tondo muze tutuna muomanisyo ikuku ni dha Yona. Omunde tusoma kilungu cha katatu. Soma kilungu cha katatu omesola yobo tumesola tu baumbe. Ikuku iseo tondo basta watuta visie la tumania siawo. Na nenda usoma no omesoite mingi. Wanekani some kilungu chonde. Namba yangu ni 8 or 5. Yona chapter 3. Yona kifungo ni cha 3. Andiko yasema hivi: na ndeto ya Yehova dha moke ya Yona ibinda dha kele ikimwia ukela uende Nineva ndua isu nene na umetabye utabanio ola ngukwea. Na hindi Yona okela na adhi Nineva kuyanana na ndeto ya Yehova, na Nineva dhae ndua nene muno muendo wa mithenya 3. Na Yona ambililia kulika ila ndoa muendo wa muthenya mwe, nake o kilasia wasia achasia vachele o matuku miongo 4 na Nineva ika ngudhulangwa. Na ndo ma Nineva metikilangai na matabania kutia kuya na meke ya makunia kuma ula munene wamo ona kubika ula munini wamo. Na uwo wabikia musumbe wa Nineva, nake okela kuma kibila ni chake cha usumbe, na ai yangu wa yake ya usumbe, na ewe kama kunia na ekala muune. Nake aumia utumane na anaicha Nineva kuonde utumane ekana mbingi va 7. Nake aumia utumane na anaicha Nineva kuonde kwa utuyo wa musumbe na nene make menda ya achasia kutika samwe kendo ona kimwe ni mundu kana indo ndivya ya ng'ombe kana ya mbui na malondo kutikaiwe again kutikaiwe kana kunuwa kewo endi nikwibwe kwe makunia mundu ona indo na nikwe kailwe ngai na vina nimedhiuwe kila umwe kuma muendeleni wake mudhuku na kuma ungendu ni olawe moko ni make no wese edhi wangai ndedhiuwa na kuitunga na kuidhiuwa aeke udhatu wake mwai kana tutikae na ngai ona mawiyamo kana nimedhiuye kuma muendeleni wo mudhuku. Na ngai etunga aika udhuku ula waitie akameka na ndawika. Si Bwana alibariki neno lake. Praise the Lord. Ando mangai disi eva Yehova akutuma kwa mundu mudhuku. Eva Yehova akutuma kwa mundu mudhuku. Mabinda maingi Yehova ukewa autuma kwa mundu mudhuku na no manaka nani wotuma nundu nuzo kwa wangoni yao yaku. Na mabinda kwa mabinda ula mundu ikomana nake wina ndeto sai kaka sio mutabia ona kwende wikomana nangi maikwe yai cho wisinge wadanganya olanganya Yehova okutuma kwao kwake kuwina ndeto ni lomoni siaku wina bade ngoni yaku lakini no kia kwikata no kia udhi no kia omutabia. Are we together? Na Yehova twelo mukea muno nundo no kunenga udhi wo muvukuma. Namba hii 3 siyepata muno maandikoni ona kuku ito siyepata muno. For instance elawe ndao kunenga ukonya kanya kana mumo eibitia yambe ende mwizi za kiana za keli ende mwizi za kiana zonuka katatu weka hata ndo elo tumia munzio ni kwa siakana ni wa mukanya na niweka hata ni walea ni wa mutungia na niweka hata indi mbewa bu lazima bezo vena chao ukanyo. Praise the Lord. Na no woku ile ona kwa bibiliani gele kanyonzeo ni mundu lawe tawabetelo atabiwe ni Yesu before nguku yasia winga ya kiana ndamu ya zimwe kana keli kana kiana katatu imwe kana keli amweni kiana ni katatu na katatu ni wonzamba lekiata laisi. Praise the Lord.
ni kwa sepinda dhambe alieleweka ipenda dhakeli mumu no wende ipenda dhakatatu imevita na yu nzamba dhekata lasia. Praise the Lord. Mabindasu mepata nikenda tumanaika na Yehova ni wa mumo ni umiasia hata iwe Yehova indi na itu tukatume umisio wake naye na mwokani umundu nukukania yambe ona mbosi mawiyani meka wata nyenga twika nina dhuku manai na vio visine mandapa siya dhili zoza kudha chao yambe na dhiki wafailine na jikanwa muno ya kelima imbumisia indi dha katatu no kuzuke ano kwike hata no kuzuke na udhuku uka mundu wakaniwe yambe mwa ya keli ekata na dha katatu ekata nani kwa dhaka kuweka nisani ona chamani kana mutongwe aliako setambia ngaini wosa achao setambia tuna mavasta mengi mwisi nanongele kanyo yaundu kwithia wakwitundwane mesiene ona maweyani ona nomo mwisi ni kwa yake nithisi wekuma tene yambe nusu unodhuku manai akanywa yake ndi tusu ndodhuku manai akanywa wakatatu tusu naweza kwitha ndo ni momo wikea lakini Yehova no buya wangwe omonde nese ne mwisi ndewe yana ni babika hapa nduka za kwithia onake Yehova ndekata ndo mesia na yu ulawi na vitio ni ulawa na udhei wo mukanya ndai kata yani ngai alasimika nikenda ukanywa umelo udheine na undusu no wewe kala ibilani the ya mundu weta wa Yona. Mungu alimwambia mara ya kwanza. Sasa maandiko amesema amemwambia mara ya pili. Ni kama anaendelea kumpima. Maana angejaribu kukimbia naona angepatiwa mara moja ya mwisho. Angepatiwa mara moja ya mwisho. Afu Mungu amwangamize. Wenzangu, the Bible says ndeto ya Yehova dha muki ya Yona ipinda yakele. Beyond that nina musova sisi anzamba ndikasie itina wakula kwa kiana wakatatu ate we Yehova na wika nesa au nenga muyo burden nyose na nena undo batodeka odhano kunengete burden ona ya udhukuma enda wiki hata udhukuma. Praise the Lord. Onadhano ndo na wiva kunengete burden ekakwika hata kubuthia ate we Yehova ekakwika hata kubuthia unakuwa buthia yambe ya keli na za katatu unaondolewa. Nakumbuka hivi anina musoma do not be entitled tia ndu onde mewa wasia wa Yehova na bodo mewa wasia wa Yehova na yu uilea kuona mumu ula Yehova wakoni chama kinene chokubwanisia unduiva undusu enda ukambike enda ukeke enda ukabikile na yuto atu abudia dhambe. We forget that this is a privilege to hear the word of God. Yoba no nengo dhiu tukimwalimu wa Sunday ya kwanza kakata ya pili kakata na nuku bingu ya odhei onaikwete zene ka udhiu luka ukiwa wasi odhasi ya mbona we mwalimu ate we Yehova na muthenome udhuko dhini tene udhona ta udhi wambe kaini wethi akindu kende kitawa Sunday school ani Yehova ikuonia mbona kindu niki na kwindi wabuthia muthindo no vetangawa na winengo hangi. Praise the Lord. Undu Yehova nde kusubate na chao na tene mutikethiwe omu kwiwa wasia wa Yehova mwikethiwe omu kwiwa wasia wa Yehova tata sisi muno undu batoneka lukethiwe we mumu kwiwa wasia wa Yehova na Yehova na kwitane njisi na mtabise mundu Yehova wa mwitete apike pastor no pastor ekata omena na olea na ina itumi mbingi nundu ithe wake ai pastor na nuko nundu pastor wanya thina Hindi tina wa mokani umea nondo na muthenome esie kwithithia aitumwa ni ala mamwandikite ta accountant aya accountant na you are mandhawe ya eso thukume kanisani na musala munini muno undu no muvaka thukume asube muzi wao na muthenome kibodhoni chapu kanisani
one kama ndo mundu tafanya chao ndeto basta abutwa itu tumau kulanya ile kina accountant no accountant ema basa kuza yunda kaya nondoe atu mwembozi wao wake ndo mbozi wake ni basita chairman kana bishop nipo waendie ende so tio accountant ali sukulu naende ano basta wao wake yoba wakwita ndokabuye weta no usu. Praise the Lord. Ndokabuye weta no weba usu. But number 2, the Bible says ukela uende Nineva ndoa isunene ometabye utabanyo olango kwea na endi yona okela na adhi Nineva kwa na ndeto ya Yehova na Nineva yaendwa nene muno mwendo wa mithina 3 ya yona ambililia kulika elando wa mwendo wa muthina umwe na ake okilia wasia achasia watele o matuku miongo ena na Nineva ikekata ganguthulangwa inonie ona Nineva nene tata mithina 3 alifanya na siku mo. People may interpret it masi atavanisi aisembethia ate we Yehova ndiko na kyukithe na mwingi nondo kutethwa akia andu meba andwa ane utumiwe uya umwe utowenda emo no uthukumenai. It is human. Utumiwe mundu we wa ikwitabia no neno hata onanya jina cha ndina ondo. But the fact is nenona ena kithito athukume wesa kwithia bai mundu umwandu wa uthukumi he mundu mwandu wa jao uthukumi maana amejua if I fail lilika na kuyunidha kunidha chao heto kudeta hesabu lila kelinga leo dhito kunidha chao are we together leta wakiye Yehova onondu Yehova wika elaje ile alambe nwa musililai nwa kale akele be kwata naze we akatabanye na atabanye na mno weba no nomwe na wizo usio ela nuna azukumye kuma tene na ngoje ba oisu akithitokeba okithitochu. Praise the Lord. And look at what happened la watabanyisi impact ndeto siake ona kau assembly si omuthino weba omwe ndwayo ndia Nineva ya musiokea Yehova na wasia wa makuma kwa musumbe udhasia ni kutia oya kila mundu yake magunia mao make na thika la muuni ula we muzini kwake ona nginya indo itikanywe kiuka na kuzalo nikenda mamusioke ngai ando mani Nineva madhadha idhangai madhadha idhangai lakini lawo malukele arene yulua ngai ula wa mutuma ona mata mwesi mamwini bisiana mamusioke. Praise the Lord. Who knows undusu wawika you will see the breakthrough of the Lord. Who knows undusu wawika you will see the deliverance of the Lord. Mundusu omukia utume wewe. Who knows dhono kuiwa alioka omaweku ni magu ona maili hata iwe Yehova. Who knows kawela kau Yehova wa utuma wiki wibika na kwanza udhonoke udhukumini wa weba usu kwanza wekeneza undu batoneka neema ya Bwana ikutoshe undusu wanengwa ni Yehova ubikie kwaila na kuseova. Praise the Lord. Hata iwe Yehova msiogope Mungu akiwatuma. Msiogope Mungu akiwatuma. Nimeana Yehova wa matumie madhukume na mbesa sio lakini mali yako hata leo dhukumu. Praise the Lord. Nduka leo dhukumu wacha wa Yehova itikala kwa hata dhukuma. Praise the Lord. He knows what he is doing. That contribution has an impact. Hata iwe Yehova nitambia dhao Yehova kutabitie wose dhino dhai wako undumuna uweke kikundiki na chaka chaume kikomanana kika utanzina chao acho. It is time to listen to the Lord. And who knows what impact you will leave by the choice you take. Adha kadhali positive. Hata iwe Yehova nibadhe kana mundu ezo kwitu engele kanyonzeo ya wiwi na hindi tuilika na ombi Yehova wanya mumo. Is God of grace. He is God of grace. He is God of grace. Hata iwe Yehova
twambia nangewa ya mundu suweta wa betelo. You know what happened? Mundu no amukaya Yesu Kristo nangewa ya kumukaya pa Yesu Kristo kwa manika kuonze kula waenda ona katikati wandu mamba yingi kwesie kwa wakana mabinda ala wetelo watabana sia kono na kono ando manthi mama nani wo kutabania bo mako kaitina wa nyumba na madhambi akweke kanzamba wende utabania na bea ndo meko ambata chao. Praise the Lord. I think kindu chucha muthini sie muno na cha muthokoye muno inya ila wesie kuwawa akiwa wakondo wa Yesu Kristo ndaitikila kwamba aunje ondo Yesu Kristo ile ambiwa kulumenu moto ni wa waende kana wese kweli mwa ne watu ngasore ela ni tongawa. Are we together? Ayova azendo kuonia usio na nibato ndeka ezwa ni wakusie mwana Yesu Kristo meda mamu weye nibato ndeka by the way lakini huyu mtu tubapiwa wenda vita ezwa ayuetwa Yesu akiwetwa vita Yehova nundu ni wao wayo emenao na Yesu mwisho no wesie kuwawa akulumene. Are we together? Wesie kuwawa aikitata akulumene ngati museo yaiti museo wako manana mundu we no thukumi wanga indeni wangoyo yake mulilikana sia mweka kulwa thukuma we wao wanga. Who knows what God will do to repay you? Who knows what God will do to deliver you? Praise the Lord. Na kuwa kotwa ni burden oneva ando mativo tukechengo wetiwe wekale weoba ando maluka kana matoke kata atekuka ngene ka testimony ka mundu mutabanya umwe mwingo ibinadha na kwa na revival mwingo kwa ibanda kwa na revival nene mwingo na yu pastor ne wasame to na atumia makanisa yu asungu mamubute madasi ai atabanazia atutikwi wa impact webandana eka hata webandana athe kula kungekuita hapa ni wandu nimo msokea Yehova nimo tangiwa ndi we aitabanya yeno ekala pasta umwe watu metwangalisia mngala na ila mama ni oloko kama sama watu tenganya niki mundu na akailila kana koko kana kayiwa loka wasakeza na kiola watangulite bau ai mundu waliombi anakona ke aina zikando mbingi ngamutavya no mwetekele ai mundu waliombi muno maombi amepasa imaluku mundu evoje wakala kwa maana namo shindwa na yume mwelekanya na mwina kilala. Are we together? Anyway ku ewa utaba na ziando maileo tange wa Ikweli University ayo mudhano mwe atabanya na kidito kingi wala mudhano nomba niziemboza na udabanya na kulolo kutange wano ayebonga maka mwana ka miaka 10 aka miaka yana na wengo ni wakabuthise nondo no kamundokeba ani wo manya utabanya wandu waingi na hata panyota bani wasa kweza no ne wakitando la wakune amasamu nganyanga mutabyo ono ewe nika mundu kake kata kamundu kau ni ela ka boze university kamukulilie ni bato neka Yehova akando manga twike missionary Africa ingewaya sasa ula basta kitie kuya acha kweli ninaona cha Yehova akana kuketa wa David Livingstone umwe wa alama eti obo musio na we ola wekie kondo obo musio ni munene muno mezondo wekie alitembea kutoka paya Mombasa all the way to Congo kenda kumange kana kuoni kukwenda obo hivi
na la onde moka itina wake moka malatia wala matambia mao make na ilanzia wa makululete edanguni no bowe so bikaba so ko pastor so zo kuma uya wa bidna muno atewe yo Mungu akakupatia habari wewe enda hata ukidharauliwa na watu bora umeongea. Praise the Lord. Bora umetenda. Basi Bwana wabariki. Tunakusifu na kukuinua Bwana wa mabwana. Neno lako leo limekuja kama onyo kwa wale ambao Mungu umewatuma wafanya kazi yako. Umewatuma kwa wengine wapeleke neno, ukawatuma kwa wengine wakapeleke mawaidha, hata mara ukawatuma waache vitu kadha wa kadha ambavyo wanaendelea kufanya. Labda onyo la kwanza, labda onyo la pili. Na Mungu hungependa onyo la tatu ama himizo la tatu wa dharau. Ndio maana neno hili limetujia leo katika jina la Yesu Kristo. Ili Bwana tusichelewe kuchukua uamuzi unaofaa. Na tukutumaini kuwa Bwana utafanya zaidi ya vile tunavyofikiria. Kwa mahubiri ya siku moja tu Nineva yote ikasikia na ikatubu na ikakurudia. In the same manner you will use us, no matter if the impact is delayed, oh glorious God. Na wakabidhi watu hawa mikononi mwako waweze kutumika kwako kwa njia ikupendezayo, mfalme wa wafalme. Inuliwa, tukuzwa, ubarikiwe. Na kwa hayo tuomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo, sema amen. Bwana wabariki sana. Thank you very much.